mo baby omakwa akọ han dan enti omo han dan e wo sa eye obi a ono kasa si ne fie ni se edawura ne fie no wo makọ e ma sabra me kasa de omo ko han dan no ba kwa bomaden abonko ba kwa ma sabra me kasa yi na ade ono so atima gye ne nkwa ede afiri ni sama sem wei ehimfa enesi ma afidie no ena ha se yi na abramu sema yensa kan se enenso obi ewo bia ye fan se ye Kasoa edwafo from penfo atima sie no yesi ejabran bi atimi atomu e ma sotoso ne twemu be se eye wo hade ne nyina ahye atimi afranam so a yedi mu kyiremu ebramu woma wom so ebu anan na wom ton sa aduaba ya ye fan se apple no wom duye bi no wom se wom besere Ghana ban pa se be ya won fasika botene emechem se bom dwumadie no ene so ebetimi akọ animu ensem wei ebi aka kiri yes me aduasen bere ba bere mu to am so for the legend Andrews akwabo a enumpani fo na kan se he abo akusie won tampie wia na emom si opie wia pa de woni akukudu ana kye se wom niketu ntimi enam de me ketrema ebegu kasebo no asew ede amamo so for mamu nyina kwa babia ma fa yen gibre na ensem no yen dwadwa yen tu nsere ni abasa emfa mam de me hyase no enya nsem a ede kora ne yenim senka bro nya abosumi na etwa mu no ena eja hyehye ntimi pie ye oba santimantema se 1 minute bia na eja ehye komantema do mu a 1 minute bia na chese jada ho no ma hyehye ne ade ntini esusu se afi pinu ne aduonu nsia 2026 de nke eja hye no eno so betima kofom kakra sa me eno so etima kwa akoyeyi nanso enura yese abo be se eye no nan awianum ho no mu an se awianwumrem ho e wo bia ye fan se wutu senya epo ya bato mpesua no so e wo mfimfini mantemu posifo enafo mu dumja omso mo ho no mu a na no munya nkra se mutumri kamero mu mepie mu odwafoforo yese ne foforo mu amos adenom se he eja ahyebo se abomaden a ehye na ehye franam so no mutumri kama ama medumja na ne omanfo mu fie ebe ase nyina no se bi se nipa enwu a obi anso betimi ahye eme no so atimi kwa akoyeyi na pani behwe eno ene beto odwase wode wani kyirimu a central region panifo a omdumja e wono no omde wom hyen ne mienu edi nkan timi koi wom yeyeye a na kyese gya no oye stubborn panti no mpesi obedum timi pamcho oba ye Facebook page no so eno yakoma 87.9 FM no ba behwe kwan a na gya no gu so a ehye fanam so na womde wom ahyen mienu koye omdumja na na gya no so waboye mfita ku omdi nsuo no guma na no so apete ne de fese bia ne duane sei na no so nam ba bi nte ba no sa no no wom san to ahoma kopie mu ewo enkran mantem wono mu a wom frɛ ye fese fire tenders no baako nsia ebeka amunti efiri bese no na egya no ehye ase no yese nwumira no wotwe ansampo no nyina eka bom omutimi edum gya no edifiri ho so omdum gya no nyina wie no besi ne nhye de nim adekode porte nam so mansa egya no etimi to eho enumu na mom yankopon adawroma nya de asabi omode ato yanim se obi so atimi ahwe ne nkwa na mom eyade agyapade enoma pii enafei wom so to so no twemu bese wo ha ena egya no so etimi sei no assistant chief of fire officer mechere onomnyamfo eye Rashid Kwame Nisau wono eye Greater Accra Regional Fire Commander wono ena Jebre ne nsɛmtrɔfo di nkɔmɔ wo kyirikyiri mu ɛkɔn ɔmo fa so a omunya saa enkra ne se egya etimi atɔ Kasoa saa edwa foforo no mu yenya a distress call na to say omo fresi ye power service control line power master control 1650 that is say aka be 10 minutes na bo 5 o'clock say ejabi atɔ Kasoa new market wa hasi anya market ye fire station e first fire tender e ba ha say e ba na to say eja na da yi no offer for assistance in me no kase ya mobilize cars back 8 to every central region Suedru any Kasoa 6 every Accra myself the regional commander me Hasi deputy director operations Ghana National Fire Service or Hasi director operations also Hasi the team are confined journey for the past 1 hour me no kase fire is under control the train see be salvaging overhauling na cooling na declare fire finally was extinguished. It is a mix, it's what we call normally mixed cargo. So everything is found in this market. You can see salt, you see tomatoes,
you see sadi, you see all manner of things. Everything is mixed here. For way a assistant chief fire officer. Eyo tu Rashid Kwame Nisau ono ena yetini ni na enuchi ena odwani echiri mu a na se dwani o se o ma ena mu ena ni echiri mu a ogidie passe no mebi ekoso no manfo no bom homoden ena fei omo obedum jane de nanso eyade omugidie passe aha edwam wonom no kofo bi ya de bi wonom ase koba se dwa bi empoto ho no mpeso mtumirika tente babedum no a aso mo gan kra bobo mpatan pata bi wonom ti ban sa na omo ba bedum gya no mo bre ansampo no matu adu gya no ti wa bei obehwese o betime tu anamopa na safo no nyina no omo yomu e de free ekwam ho anyway yɛte Kasoa market no ahye eja atom iti yɛba sɛ yɛbɛhwɛ to ascertain the situation for ourselves na yɛba yɛbɛ sɛ yɛda yɛ imbebnum the youth nase sɛ eja ne start yɛ ɔmo ano mo show mu kakra saa we want to thank them for the yeoman's job ewie nso a yɛbɛ sɛ yɛda fire service for nase fire service for no ɔmo abɔ mo ho den papa they done really well I think going forward there will be lessons to be learned because if there's a situation like this and there's a disaster, now even the fire tender cannot have access to the marketer or then we have a job to do. It's going forward. You're making sure say you better clear roads. Maybe I was say a road path to the afa. Maybe I was say a footpath. You better showing now. Maybe I see shops are any authorized. No, you better get man and markets for now. Almost town Gianni and now almost Gianni our markets. No, and sure almost cigarettes. Our markets, your best job was say all these things might be a contributing factor. Because listen, at the end of the day, only one person that is affected. It is a lot of people, a lot of properties are being lost, a lot of investments are washed down the drain. So for way a nsembia mrashebedwani ye wono ewo efutu anase ewutu senya epu yaba trompesu ano so ye maame Felix na koyo eye okuno ena de sansem etu dwan de twato no eye nadmo eye coordinator ewo ewutu senya ba trompesu ano so yewura Nash Nyande wono so ene fense abane boni a fense na ya wasare edi nkumo no so o one ne mante ni nyina ko hono makwa akwahwe no ma atimi ase ya ebire bi ebetimi aduro betimi aboa se on betimi amasafo ni nyina o matimi asi o mu dada mu se BBC si a se ya assessment ni ehwe de cause fire no na ye de suade hu no na ye de etimi de educate yan crop on se na be ya next time no NCBO it currently there obi eni obetimi a kire the cause of the fire but na me aduma fear china kono ye be assessment with other authorities fire for any other institution na ya share the cause of the fire we are na the say we are account na ya ye youth na work market as say omo boy papa one time for no any other youth for no omo boy pure water no mo so tender fire tender no ban so asa ni na echi omo be kono na youth na work market as say no mo body in fact omo ya de ye be recommend obi di obe boy ma eja no the MP so ye be danase honorable na koyo ye be danase say e ba ne sa no na akonfo so de omo agimu a shops a wa wo hwe a anka enka no omo start obububu ni no ye MP police force so ayade a omo dodo na ba market mu a otimi say police for kwampo SOP boa say eja no ye bedu eja na omo kuta pure water in fact ye do bi bias any mo a mo dia media force be da mo ase ye de mo na ya se kura nkanya de a sa se mu me ye kura se de penfo na kan se bibia ba bewu a ye ne ankasa ene timi ebe kan ye kwa homa no so ne ye ne ama ne boni